Ndabashuje mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi, reka twongere tubifurize umugoroba mwiza, mukomeze kugenda muragira ibihe byiza. Turagarutse mu idonido ry'amakuru akomeye cyane, amakuru atugezeho muri kana kanya, amakuru atariho ivumbi na gatoya, aho amakuru akomeje kugenda atugeraho by'umwihariko ari amakuru akomeye cyane, ari amakuru turaza kugenda turahiranga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko kandi tukaba turaza kugenda twerekeza no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu, cyane cyane by'umwihariko tunareba amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa nga mu karere k'ibiyaga bigari, aho by'umwihariko amakuru ari menshi kuri uyu mugoroba. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi bacu mubandanya kudukurikira muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mukadukurikira kuri ino mbonesha kure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV, mbonesha kure ibashaka kubashikiriza amakuru akomeye cyane, by'umwihariko amakuru agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwese ndabahaye ikaze rero abatwumviriza muhereye irya nino ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi, twifurize kugubwa neza ndetse tunabifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Reka nkubwire yuko rero turaza kugenda duhera kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Nta kindi gikomeje kugenda kivugwa rero usibye ivugururwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko ari byo bintu bikomeje kugenda bigaragara ngaha by'umwihariko muri kino gihugu cy'u Burundi. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yashyize iwe gifatizo nyine muri gahunda yo kubaka cyangwa se gutanguza ibikorwa byo kubaka ndetse no kuvugurura icyo kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Icakora kandi yaje kugenda ashimira igihugu cy'Ubushinwa, aho igihugu cy'Ubushinwa rero kigiye kuzagira uruhare runini cyane mu nkunga yo kuvugurura kino kibuga k'indege, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turabegarukaho mu buryo burambuye ndetse n'ibindi byaje kugenda biranga kino gikorwa. Turagaruka kandi ku bikorwa bitandukanye, aho by'umwihariko imbonerakure zigiye kongera kwizihiza umunsi mukuru wazo, umunsi mukuru wahariwe imbonerakure by'umwihariko, aho by'umwihariko hari amakuru menshi cyane akomeje kugenda agaragara muri kino muri zino mbonerakure zisanzwe by'umwihariko zibarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD, ariko kandi hakaba hakomeje kugenda by'umwihariko hagaragara yuko hari ibibazo bikomeye cyane izo mbonerakure zirimo ziragenda zirateza, cyane cyane ibibazo bigendanye n'umutekano muke, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Inshuro nyinshi iyo habaye ibibazo by'umutekano muke cyangwa se akagira ahantu haboneka abantu bariko barapfa cyangwa se bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, kenshi bivugwa yuko rero ari imbonerakure ziriko zirabigiramo uruhare, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Izi mbonerakure rero by'umwihariko zikaba zigiye kongera kwizihiza umunsi mukuru, ariko kandi ibintu bitifashe neza ngaha muri kino gihugu. Hari abanyapolitike bamwe na bamwe baje kugira icyo babivugaho ndetse n'icyo babitangazaho muri ibyo bikorwa, turaza kugenda tubigarukaho mu makuru yacu mu buryo burambuye. Impunzi ziherereye mu gihugu cya Tanzania z'Abarundi ziherereye mu nkambi ya Nyarugusu, abashika kuri 3 hatoraguwe ibiziga byabo, aho by'umwihariko bongeye gushira amajwi ku mbonerakure bavuga ko arizo zabigizemo uruhare, aho by'umwihariko hari bagenzi babo bamaze iminsi baratanga mu gihugu cy'u Burundi, ariko abandi bakaba bararahiye bavuga ko badashobora kudosubira muri kino gihugu, aho bavuga ko atamutekano uhaba, ndetse bakaba bakomeza kugenda bavuga ko ari ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turagaruka ku makuru yandi akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi, by'umwihariko turagaruka ku ntambara zikomeje kugenda ziraba haba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ibintu bikomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera, nyamara mu gihe abakora ibishoboka byose mu bigendanye no gushaka no kugarura amahoro n'umutekano babinyujije mu biganiro nabo baticaye, ariko kandi ibigendanye n'agahenge kari kasabwe bwo kakaba kakomeze kugenda by'umwihariko kaba iyo kabiyanga cyangwa se kayoyoka. Amakuru kandi akomeza kugenda haradusumira nuko hamaze kumenyekana indi mibare mishasha y'abasirikare bo ku ruhande rwa Ukraine bamaze kugenda barapfa mu bitero bikomeye cyane bikomeje kugenda biragabwa kuri icyo gihugu, kuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Imwe muri video zitugezeho nona muri kano kanya ziragaragaza umuriro urimo uraka imbere mu gihugu cya Ukraine, cyane cyane hafi y'umugwa mukuru w'icyo gihugu Kiev, aho indege z'intambara z'Uburusiya zikomeje kugenda zisuka umuriro bisasu biremereye cyane muri ico gice. Bivugwa ko kandi atari muri icyo gice gusa bagabye ibitero, dore ko n'ahandi hose mu turere tugiye dutandukanye tw'iki gihugu cya Ukraine dukomeje kugenda tugaragaramo ibibazo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
ni mu gihe kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho by'umwihariko avuga yuko ibi biriko biraba mu gihe imiryango igiye itandukanye hirya no hino ku isi ndetse n'abasesenguzi bakurikiranira hafi ibibera muri ino ntambara bakomeza kugenda bashimangira ko by'umwihariko bari barakomeje kugenda bavuga yuko iki gihugu ca Ukraine kizahura n'ibibazo bikomeye cyane ubwo igihugu cy'Uburusiya kizaba gitanguye ibikorwa byo kwihorera. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye mu bice bigiye bitandukanye, abadukurikiye muri uno mugoroba, abatwumviriza muherereye ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi, turifuriza ibihe byiza natwe duhereye hano muri studio zacu i Bujumbura muri iki gihugu cy'u Burundi cacu ciza cyane. Ariko kandi hari abatwumviriza baherereye mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye, abaherereye Makamba, abaherereye Bururi, abaherereye muri Kayanza, Bujumbura, Gitega ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Turabahaye ikaze abadukurikira muri mu bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi, by'umwihariko hano ku mugabane wa Afurika, abatwumviriza muherereye mu gihugu cy'u Rwanda, abatwumviriza muri Congo, Kenya, Tanzania, Uganda ndetse n'ahandi hose ku isi, i Burayi, Amerika ndetse no hirya no hino. Turabaramukije tunabaha ikaze, kwibutsa niba ubwa mbere usenga rero byonda handitse sabone kugira ngo turaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshe cyane, ubundi tubashe kugenda turabana 5 kuri 5. Ubyonde no hirya gatoya hano akamenyetso kameze nk'inzogera nyine, ubundi ubashe kuzajya urabona amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshe cyane, aho twibanda ku makuru akomeye cyane abariko aragenda agaruka kubigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu rero, amakuru reka tuyatanguriye ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Uyu munsi hiriwe umuhango ukomeye cyane by'umwihariko ku kibuga mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Nyuma y'uko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ubwo yari ari kumwe n'abandi bayobozi barongoye kino gihugu bakomakomeye ndetse na bamwe mu bayobozi bahagarariye igihugu c'Ubushinwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, bariko barashyira ibuye ry'ifatizo muri gahunda yo kubaka ndetse no kuvugurura no kwagura iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho abivuga. Wari umuhango witabiriwe n'abategetsi bagiye batandukanye, ariko kandi hari harimwo n'abajejwe umutekano ku rwego rwo hejuru. Nyuma y'uko rero hari amakuru akomeza kugenda avuga yuko haba hari gutegurwa ibikorwa bitari byiza byo guhungabanya umutekano, kuko ari amakuru yashyizwe ahagaragara n'ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero yakomeje kugenda agaragara witegereje neza amafoto ndetse n'amavideo biriko biranyuranyuranamo ku mbuga ngurukana bumenyi, birerekana abasoda benshi bagiye batandukanye aho bogendanaga n'umukuru w'igihugu aho yajyaga hose, ndetse by'umwihariko harimo n'abatamuvaga impande, hakaba n'abandi bari bahagaze impande n'impande, ndetse by'umwihariko bikaba byaje kurekera uko icyo gikorwa citanguye cyangwa se gishoje, aho bari bafashe imodoka basubiye aho baturutse. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, iki kibuga cy'indege rero citiriwe Melchior Ndadaye cyari ni kimwe mu bibuga by'indege byari bishaje cyane, ariko kandi ubu ngubu kikaba kigiye gutangura kuvugururwa mu buryo bushya. Amakuru akomeza kugenda aradusumira rero nuko iki gihugu cy'u Burundi caba kirimo cyategwa inkunga ikomeye cyane ibi bikorwa bishobora kuzakorwamo cyane n'amasosiyete yaturutse ngaha mu gihugu c'Ubushinwa, mu gihe Ubushinwa ari igihugu gisanzwe ari kibanyi gikomeye cyane n'iki gihugu cy'u Burundi, aho basanzwe bafisanye amasezerano agiye atandukanye, amasezerano abahuza mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane mu bikorwa biteza imbere abanyagihugu. Ndetse nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu kanya kiwe yaje kugenda afata, yaje gushimira cyane igihugu cy'u Burundi, igihugu c'Ubushinwa. N'ibikorwa byo kwagura ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye byuguruwe nyine kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ibyo bikorwa rero byugururiwe kuri kwigenekerezo rya 27 imyandagano mwaka wa 2024 n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye afatikanyije rero n'userukira iki gihugu c'Ubushinwa. Rero kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ibikorwa byo kwagura ico kibuga cy'indege rero ca Melchior Ndadaye bigabuye mu bice bishika kuri 3 nk'uko bivugwa n'uyu muyobozi ahagarariye igihugu c'Ubushinwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho avuga ko rero igice ca mbere kizokorwa ku mfashanyo y'ico gihugu c'Ubushinwa nyine, bikazoshirwa mu ngiro y'ishyirahamwe rero Shanghai Bayoye Group Corporation Limited, akaba ari ikigo gisanzwe kijejwe ibigendanye no kubaka mu buryo bukomeye cyane. Muri ivyo bikorwa kandi azubakwa ku buryo bwa kijambere amabarabara, indege
zururukiraho rero canke zigurukiraho piste d'atterrissage état de décollage, aho kandi indege zizoza zirahagarara nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, hamwe rero n'umunara wo kugenzura uruja n'uruza ndetse n'itumatumanako nyine uzoba ugeretse inshuro zishika kuri 12 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse nk'uko biri no mu video iriko iranyuranyuranamo ku mbuga ngurukana bumenyi nyine y'uyu muyobozi ariko arabisobanura. Yavuze yuko rero iki gihugu c'u Burundi by'umwihariko kuri iki kibuga cy'indege hazokorwa ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko aza kugenda asaba yuko hocungwa umutekano ukomeye cyane, mu gihe yaje kugenda arakomoza neza yuko iki gihugu c'u Burundi ari kimwe mu bihugu bikunze kugenda birarangwamo umutekano muce cyane, aho by'umwihariko rimwe na rimwe imihari ibitavuga rumwe n'ubutegetsi ijya yinyabya ikagaba ibitero bikomeye cyane. Umukuru w'igihugu rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaba yashimiye cyane igihugu c'Ubushinwa ukuntu rero kidahengeshanya gufashanya n'u Burundi mu nyubakwa zigiye zitandukanye nk'amabarabara, ingomero z'umuyaga nkuba, guteza imbere igisata c'uburimyi n'ubuhinga bwa none ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero yaje kugenda asaba abanyagihugu nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi yuko borongwa n'ituze, ndetse by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda barangwa n'umutuzo, ndetse aza kugenda bibutsa neza yuko ari ingenzi mu kuba bakomeza kugerageza mu kuba botangira amakuru ku gihe, ndetse mu rwego kugira ngo abashe kuba hokumirwa iterabwoba. Ni mu gihe yakomeje kugenda avuga yuko rero hari bamwe mu bategetsi ndetse n'abanyagihugu bagiye batandukanye by'umwihariko basanzwe bafise umutima mubi cyane, aho bifuza yuko iki gihugu c'u Burundi kitotera imbere cyangwa se ngo kibashe kuba cyogaragaramo amahoro n'ituze, ariko kandi yavuze yuko nka nyiri igihugu agomba kuzokora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo nyine iki gihugu kibashe kuba cyobasha kuba cyogira amahoro n'ituze kuko bikomeje kugenda bigaragara. Abantu benshi batanguye kugenda bibaza bati bigenda gute ngo umugambwe umaze imyaka ishika kuri 20 ku butegetsi ubura amahera yo kwiyamamaza? Ubwo si ubusuma bw'abanyagihugu cyangwa se bw'abarongoye iki gihugu? Ibi abanyagihugu ndetse n'abandi bagiye batandukanye bariko barabyibaza, mu gihe hari amakuru akomeza kugenda ashimangira yuko nyine imbonerakure ndetse n'abandi banyagihugu babarizwa mu mugambwe CNDD-FDD, abayobozi abasoda ndetse n'abandi bagiye batandukanye bariko baraka amahera menshi abanyagihugu bagiye batandukanye mu rwego kugira ngo babashe kuba boterera inkunga nyine ibikorwa by'imyamamazo mu matora yemirijwe umwaka 2025. Ico nico kibazo cyane benshi rero bariko bibaza, mu gihe igihugu cose abanyagihugu bariko batozwa ku ngufu rero amahera y'intererano. Ubwoba ni bwinshi cyane ku banyagihugu kuko rero utarayatanze yandikwa ahantu mu gakaye nyine mu nyuma akazokwitwa inyanga Burundi. Bamwe rero batinya ko bazohava bagandagurwa cyangwa se bamwe bakaba bo kwicwa, aho bikomeje kugenda bigaragaza neza yuko uyu mugambwe CNDD-FDD uri kurazana amacakubiri akomeye cyane nga muri kino gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu rero bashikiriza ko rero batorohewe, bamwe bahitamwo kugurisha utwo batunze mu nzu kugira ngo baronke ayo mahera abasabwa, rero babone kuronka agatwe, babone kuba borokora agatwe. Kuko kandi tukomeza kugenda tubikesha ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse na bamwe mu banyagihugu bagiye batandukanye babashije kuba bavugana natwe, amakuru akomeza kugenda avuga yuko rero na n'ubu gahunda zikomeje zo gushakisha abantu batari bishura ayo mahera, dore ko amatora yimirijwe mu mwaka utaha, ndetse akaba ari amatora kandi bamwe bakomeza kugenda bavuga yuko ari amatora ashobora kuzagaragaramo ibibazo bikomeye cyane, mu gihe imwe mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ikomeza kugenda irashimangira ndetse inagaragaza impungenge zikomeye cyane, ariko iravuga yuko rero mu bahagarariwe ndetse n'abazotegura ayo matora bo batigeze barashyirwamo cyangwa se ngo babashe kuba bogira ubundi buryo bofashwa. Abanyagihugu kandi bakomeje kugenda bamaganira kure ibikorwa bigiye bitandukanye bya ibikorwa bigiye bitandukanye by'imbonerakure, mu gihe izi mbonerakure ziriko ziridoga ku buryo bukomeye cyane, aho ziriko zirategura iminsi mikuru by'umwihariko, ndetse by'umwihariko zikaba zigiye kwizihiza by'umwihariko indi minsi mikuru zibayeho nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Imbonerakure ni ugwaruka rw'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Icakora kandi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira,
urugwaruka ngo rukomeje kugenda rurarwangwa n'ibikorwa bibi cyane aho nyiri igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye asa n'uwarukomoreye ndetse akaba ari rwo rusa naho ruri kugenda rurongora igihugu. Bivugwa ko rero by'umwihariko rukomeje kugenda rurateza umutekano muke cyane mu bice bigiye bitandukanye, abanyagihugu bakomeje kugenda bifuza yuko uru rubyiruko cyangwa se izi mbonerakure zanatanguye kugenda ziratozwa ibigendanye no kurasa cyangwa se kuba byakwitabira urugamba zovanwa, kuko n'ubundi atakintu na gito zimariye abanyagihugu usibye gukomeza kubagandagura ndetse no kubanyurusha ndetse no kubica uguhimbwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusomera, akomeza kugenda agaragaza neza yuko ku ruhande rwa General Neva nawe adafise gahunda n'imwe yo kuba by'umwihariko yoreka gukorana n'izo mbonerakure, dore ko zimufasha mu bigendanye n'ubutasi ndetse no kugerageza gucunga umutekano, nubwo kandi abanyagihugu badahwema kugenda bagaragaza neza yuko ari bo bafata iya mbere mu kuba bariko barawangiza. Turakomeza kugenda twegeranya amakuru neza agendanye naho uyu munsi mukuru uzabera ndetse n'uburyo bizaba biteguwe, ariko kandi ijyanye nuko imbonerakure zikomeje kugenda zishimangira ndetse zinagaragaza ibyishimo bikomeye cyane kuba kubera icubahiro zahawe ngaho muri kino gihugu cy'u Burundi ndetse n'ijambo ryahawe kuko bikomeje kugenda bigaragara. Tuve ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi rero twerekeze ku ntambara ikomeye cyane iriko iravuza ubuhuha. Uburusiya bwibasiriye Ukraine mu yindi nkubiri ikomeye cyane y'ibitero byiciwemo abantu umunsi umwe rero mu nyuma yuko buyigabyeho kimwe mu bitero binini cyane mu byo mu kirere bibayeho muri iyi ntambara kuva yotangura mu mwaka w'2022 nk'uko mwaka w'2020 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abategetsi bavuze ko abantu nibura bashika muri babiri biciye mu gitero kuri hoteli yo mu mujyi wa kiri rwagati rero muri Ukraine, naho abandi babiri bakaba bapfiriye mu bitero by'indege no z'intambara zitajyamo umupilote zizwi nk'amadrone mu karere ka Zaporizhia ni mu majyepfo ashira uburengero bw'iki gihugu ca Ukraine. Mbere abagenzuzi b'ikirere ba Ukraine rero batahuye indege z'Uburusiya zigaba ibitero vya misile zihuta cyane kurusha umuvuduko w'ijwi zizwi nka hypersonic missile, ndetse igisirikare ca Ukraine kirwanira mu kirere cyavuze ko cyahanuye misile 5 hamwe na drone zishika kuri 60 nk'uko biriko bigaragara. Abantu nibura bashika muri 6 barapfuye mu ijoro ryo ku Cyumweru rishyira kuwa mbere, naho abandi babarirwa muri za mirongo barakomeretse. Ubwo turere rero turenga 1/2 cy'uturere twa Ukraine twagabweho ibitero ndetse na drone n'ibisasu vya misile by'Uburusiya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibikorwa remezo by'amashanyarazi byarashweho bituma rero umuriro ubura mu mijyi myinshi ndetse bigira ingaruka no ku buryo bwo kubona amazi muri kino gihugu. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya rero ryavuze ko intwaro zidahusha zirasa kure zo mu kirere rero n'izirasira mu nyanja zakoreshejwe mu kurasa ku bigo by'ingufu z'amashanyarazi n'ibikorwa remezo bijyanye nazo rero muri Ukraine, harimo no mu murwa mukuru w'icyo gihugu Kiev, mu karere ka Lviv, mu karere ka Kharkiv ndetse no mu karere ka Odessa nk'uko biriko biratangazwa. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko ibyo bitero ari agahomamunwa, avuga ko Amerika izakomeza gufasha umuyoboro w'amashanyarazi wa Ukraine nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Lammy yamaganye ibitero by'ubugwari bya misile ndetse na za drone by'Uburusiya ku bikorwa remezo bya gisivile nga mu gihugu ca Ukraine. Mu bitero bishasha byo mu ijoro rya rero rishyira kuri uyu nguyu wa kabiri, Uburusiya bwavuze ko bwateye misile 10 bunohereza drone zishika kuri 81 muri kino gihugu. Hoteli yarashweho na misile yo mu bwoko bwa Bastik mu mujyi wa Kharkiv Liha mu ijoro ryo kuwa mbere, yica umugabo n'umugore ndetse abandi bantu benshi barakomereka. Abantu bashika muri babiri batangajwe ko baburiwe irengero. Umujyi wa Kharkiv niwo rero perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avukamo, ukaba ukomeje kugenda wibandwaho ndetse ukaba ukomeje kugenda uhura n'akaga gakomeye cyane.
hagati aho kandi umukuru w'ubutegetsi bw'akarere ka Zaporizhzhia Ivan Fedorov yavuze yuko abantu babiri bashika kuri babiri bishwe n'abandi bane barakomereka mu bitero by'izo drone. Ibiturika byanatangajwe ko rero byumvikanye i Kiev no mu turere twa Sami nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanatahuwe kandi uburyo bwo kurasa misile nyinshi cyane zihuta cyane kurusha ijwi zo mu bwoko bwa basilitique zirasigwa mu kirere zigorana ku bwirinzi bwo mu kirere ndetse no kuba zofatwa. Ibi bitero bisha kandi birimo kubonwa nkuko birimo kubonwa nko kugerageza ku Burusiya rero ko nko kongera gushimangira ko rero bugenzura iyi ntambara mu nyuma y'uko Ukraine iherutse kwigarurira ubutaka bw'akarere ka Kursk muri iki gihugu cy'u Burusiya, ariko Uburusiya bukavuga ko bwiteguye guhangana n'icyo gihugu mu buryo bukomeye cyane. Uburusiya bwatangiye rero kurasa mu bikorwa remezo rero by'amashanyarazi bya Ukraine kuva mu ntangiriro z'igitero gisesuye cyagabwe kuri Ukraine cyatangiye muri Gashyantare umwaka wa 2022. Mu mezi ya vuba rero ashize rero bwasubukuye ibitero byabwo ku miyoboro w'amashanyarazi wa Ukraine bituma umuriro w'amashanyarazi ubura kenshi mu gihugu. Kuwa mbere Zelensky yasabye inshuti za Ukraine zo mu burengerazuba ziri mu Bwongereza, Amerika n'Ubufaransa guhindura amategeko yazo zikayikara Ukraine igakoresha intwaro zayihaye ikazirashisha kure cyane muri iki gihugu cy'u Burusiya. Ukraine yemerewe gukoresha zimwe rero mu ntwaro z'uburengerazuba mu kurasa imbere mu Burusiya, ariko kandi zitari intwaro zo kurasa mu ntera ndende. Zelensky yavuze yuko ko bashobora rero gukora byinshi kurushaho mu kurinda ubuzima niba igisirikare cy'igihugu cy'Uburayi kirwanira mu kirere rero gikoranye n'ubwirinzi bwo mu kirere bwa Ukraine. Ariko kandi bivuga yuko rero mu gihe iyi Ukraine yakwemererwa gutangura gukoresha izi ntwaro zikomeye cyane bishobora kuba byohereza andi mahirwe yo kotsa igitutu gikomeye cyane, nubwo kandi ubwayo nabo bwaba barimo kugenda barapfa benshi cyane, ariko kandi bishobora kongera gushereza igitutu gikomeye cyane ahangaha mu Burusiya, bikaba byotuma rero bafata icyemezo cyo kwinjira mu biganiro. Nyuma y'uko kandi ibitero bikomeye cyane byatanguye ku itariki 6 Myandagaro umwaka wa 2024 bitangiye kwibasira aka karere ka Kursk kari ku mupaka uhuza iki gihugu cy'u Burusiya ndetse na Ukraine, bitanguye Perezida Vladimir Zelensky, Perezida Vladimir Putin arongoye iki gihugu cy'u Burusiya we yavuze yuko ibiganiro byose byari biteganyijwe bigomba guhita bihagarara vuba na bwangu, ubundi umwanzi bakamukubita agahunga byanze bikunze nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Iyi ntambara ikomeje gutwara ubuzima bw'abatari bakeya, ibikorwa remezo ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, ibigaragaza neza yuko kandi iki gihugu cya Ukraine gikomeje kugenda kiratsindwa ku buryo bukomeye cyane. Icyongeyeho kandi n'uburyo iki gihugu gikomeje kugenda kiratakaza umubare munini w'abasirikare, mu gihe n'ubundi gisanzwe kinafise ibibazo bikomeye cyane by'abasoda bakeya, aho ngubu imfungwa zatanguye kugenda zirajya guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare ndetse nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kuko andi makuru akomeza kugenda aradusumira, abaturage 100 hamwe n'abasirikare biciwe muri Burkina Faso rwagati mu gitero cyagabwe mu mpera z'icyumweru ku mudugudu ndetse n'abajihadiste bakorana na Al-Qaeda nk'uko biko bigaragara. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press bivuga ko inzobere mu karere yavuze ko ico gitero ari kimwe rero mu byahitanye abantu benshi cyane muri uyu mwaka muri kino gihugu giherereye muri Afurika y'Iburengerazuba cyugarijwe n'amakimbirane ndetse n'intambara. Wasima Nasari, impuguke mu karere Saheli akaba ari umushakashatsi mukuru mu bijyanye n'umutekano mu kigo Sufani, yavuze ko habaruwe ibiziga bitari munsi y'100 byabonetse rero mu mashusho na video biriko biraca bigaragara ku mbuga ngurukanabumenyi by'ibyaranze icyo gitero. Yavuze ko kandi kwa gatandatu abaturage barimo rero gufasha abashinzwe umutekano guca imiringoti kugira ngo rero barinde ibirindiro by'abashinzwe umutekano ubw'abagwanyi bagize itsinda rya Jani Amu barasagaho rero Minisitiri w'umutekano muri Burkina Faso Mamadou
Rusana yavuze ko abishwe barimo rero abasirikare ndetse n'abasivile nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Iki gihugu rero ca Burkina Faso gisanzwe kirongowe n'umwe mu basirikare bakomeye cyane wakomeje kugenda ahamura abantu, ariko kandi bivuga ko bizamugora mu kuba yobasha kuba yogarura amahoro n'ituze. Ndabashimiye mwese, twongere gusubira mu masaha ari imbere.